Ramogi County ma Kisumu bila ma Webuye ogeng'one nyadendi moro ma jahigni 19 ma itudo gi ketho mar nego nyathine makwar manyocha onyuole osiptal ma Webuye sub-county hospital. Nyadendi no manyocha ne onyuol tarik 14 dwe ni lipot yango ni nyocha ne otimo tim ma kochno tarik kata ndalo 4 bang' nyuol mar nyathino. Komanda mar obila ma Webuye Mathangeti chokoni Miyo matino yango ni nyocha odeyo nyathino yotanda ma ikete nyithindo makwar kata nursery. Apisas mag thieth e osiptal ma Webuye okoni gitimo nonro mar yango ka Miyo no ema nyocha ne onego nyathine. Nathibitisha kwamba tumeshika msichana moja mwenye umri ya miaka 19 aliyehusika kwa kumuua mtoto wake baada ya kujifungua kwenye hospitali ya Webuye. Anashukiwa alimnyonga mtoto wake ambaye alikuwa amewekwa kwenye nursery. Mambo kama haya sana sana kwa wasichana wadogo si jambo nzuri vile, na kwa hivyo tutashirikiana kupitia kwa community policing tuone kwamba wazazi wameweza kuhimiza ama kuchukua jukumu kuzuia watoto sana sana wasichana kupata mimba za mapema, wapate kumaliza masomo yao na waendelee kwa maisha yao mazuri.